Manastir Hilandar. Manastir Hilandar je ta jaka duhovna i istorijska veza Srbije i Svete Gore koja datira od njenog osnivanja iz 12. veka. Najmlađi sin Stefana Nemanje, Rastko, rođen 1170. godine, dobio je na upravljanje oblast Hum. Iako školovan kao plemić, vičan lovu i vojevanju, u jesen 1191. godine se obreo u ruskom manastiru Rusik na Svetoj Gori, gde se i zamonašio. Želja za boljim znanjem grčkog jezika i upoznavanje sa grčkim bogosluženjem vodi ga u Vatoped. 6 godina kasnije, 2. novembra 1197. stiže i njegov biološki otac, a duhovni sin, monah Simeon, koji se već zamonašio u Studenici. Sa ogromnim blagom koje je Simeon doneo, Sava i Simeon su u manastiru Vatoped izgradili veći broj manjih zgrada, a trpezariju su proširili i oslikali. Zbog značajnih poklona, koje su učinili ne samo u Vatopedu, već i u Kareji, Ivironu i Velikoj Lavri, upisani su kao drugi ktitori. Prilikom ovih hodočašća, Simeon i Sava otkrili su zapusteli manastir Hilandar. Osnovao ga je monah Georgije Hilandarius u 10. veku i hteli su da ga obnove za Vatoped. Međutim, saznanje da na Svetoj Gori postoje i manastiri negrčkih naroda probudio je želju da osnuju srpski manastir. Sam Bog je ovu ideju nadahnuo, šaljući Savi nekog pobožnog čoveka koji mu reče: potrudite se da mesto ili napusteli manastir izmolite i ovaj obnovivši svome otačastvu utvrdite da se srpski manastir zove, da bi oni od vas koji ljube Boga i od svetskog života beže, pristanište spasenja posle vas nalazili i zbog mnogih koji će se spasavati primit ćete od Boga veće počasti. Car Aleksej III. 1198. godine izdaje zlatopečatnu povelju kojom Hilandar stavlja pod vlast Simeona i Save i da Srbima bude na poklon večni. Simeon i Sava su podigli crkvu Vavedenje Bogorodice, pirk Svetog Save, kambanski pirk Zvonara i keliju Svetog Simeona. Manastir je organizovan po ugledu na najveće svetogorske manastire, kao samostalan, samoupravan i opštežiteljni, a Sava je napisao i hilandarski tipik kojim su određene norme kaluđerskog života u manastiru. Savini biografi navode da je, pored brige o Hilandaru i isposnici u Kareji, on pomogao i obnovu drugih svetogorskih ustanova. Navode se njegove velike zasluge u obnovi manastira Karakala, Ksiropotama i Filoteja, te je u ova 3 manastira stekao pravo da bude u liturgijama spominjan kao drugi ktitor. Nakon Simeonove smrti, Sveti Sava se preselio u Kareju u isposnicu i tamo napisao karejski tipik, i to je najstariji dokument koji se čuva u riznici manastira Hilandara. Sa svog posljednjeg putovanja pred smrt, Sveti Sava iz Palestine, iz manastira Lavre Svetog Save osvećenog, doneo najstariju i najpoznatiju hilandarsku ikonu, Bogorodicu Trojeručicu. Sveti Sava umire 14. januara 1236. godine u Trnovu. Izuzetan uspon i materijalni procvat Hilandar beleži za vreme dugotrajne vladavine kralja Milutina. 1320. godine izgrađena je manastirska crkva, katoliko na mestu stare Savine i Simeonove crkve, trpezarija, grobljanska crkva. Odbrani manastira takođe posvetio veliku pažnju i sagradio je 2 pirga, Hrusiju i Milutinov pirg, a takođe dao sredstva za obnovu isposnice Svetog Save u Kareji. Gotovo svi srpski vladari su pomagali Hilandar, ali među najvećim priložnicima je i knez Lazar, koji je izgradio pripratu na crkvi Vavedenje Bogorodice. Kao i kod svih manastira, i istorija Hilandara je bila burna, više puta pljačkan od strane krstaša i pirata, a bilo je i požara. Od sredine 17. veka broj srpskih monaha u Hilandaru se smanjivao, a povećavao broj bugarskih, koji u 18. veku i preuzimaju manastir. Tada je u Hilandaru živeo čuveni bugarski monah Pajsije, autor istorije bugarskog naroda. Poseta srpskog kralja Aleksandra Obrenovića predstavlja sudbinsku prekretnicu za Hilandar. Manastir je od kralja dobio veliku materijalnu pomoć
1896. godine Srbija je platila manastirske dugove i srpski monasi pristižu u sve većem broju, tako da Hilandar opet prelazi u srpske ruke. Po veličini zemljišnog poseda na Svetoj gori, Hilandar zaostaje samo za Velikom Lavrom. Jedini je manastir koji ima 2 luke, Arsane. Na zapadnoj obali zove se Jovanjica, a na istočnoj Hrusija, gde je i crkva Svetog Vasilija. Od Jovanjice do Hilandara putuje se 45 minuta vozilom ili 5 sati pešice, a sa istočne strane do Hilandara ima nešto manje od 3 kilometra. Od znamenitosti između ostalog na tom putu se nalaze: pored crkve Svetog Vasilija, koju je u 3. deceniji 14. veka sagradio Milutinov sin, kralj Stefan Dečanski, na samoj obali pruža se Novi Vinograd. Nad vinogradom stoji Milutinov pirg, fascinantna kula, vojni objekat na 5 nivoa. Dalje na putu ka manastiru sa desne strane je maslina koju je posadio car Dušan, a levo je ozidan pamjatnik sa drvenim krstom cara Dušana, podignut na mestu gde su se susreli manastirska litija i car Dušan. Sa leve strane nalazi se paraklis podignut na mestu gde je po predanju uginuo magarac, na čijem je samaru iz Prizrena i Srbije stigla čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Trojeručice. Sa iste strane, 100 metara ka manastiru, đakon Voja Bilbija je u kamenu uklesao Simeona Mirotočivog, a ispod samih zidina se nalazi i omanja crkvica Svetog Trifuna. Hilandar ima 12 paraklisa i svi su sem jednog ukrašeni freskama. U sredini porte nalazi se krstionica Fijala koja je izgrađena na 8 stubova 1847. godine. U neposrednoj blizini nalaze se 2 kiparisa koja su po legendi sadili Sava i Simeon. Trpezarija se nalazi naspram glavnog ulaza u crkvu. Čitava površina zidova oslikana je freskama koje je od 1621. do 1623. godine radio čuveni srpski ikonopisac i freskopisac Georgije Mitrofanović, ujedno i monah hilandarski. Hilandar posjeduje najbogatiju zbirku srednjovekovnih tekstila, povelja i starih ikona. U riznici Hilandara sačuvano je oko 500 ikona, nastalih od 12. do 19. veka. Sigurno najpoznatija je Bogorodica od Digitrija iz 13. veka, koja se smatra remek delom evropskog slikarstva i jednom od najlepših ikona celog hrišćanstva uopšte. Iz istog perioda je fascinantna ikona Hristosa Pantokratora. Najstarija ikona u riznici je mozaička ikona od Digitrija, nastala u isto vreme kada je nastao i Hilandar. Vavedenje Bogorodice iz 1320. godine, koje ima veliku umetničku vrednost iz razdoblja renesanse paleologa. Od dela primenjene umetnosti treba pomenuti plaštanicu skopskog mitropolita Jovana, vezenu zavesu za carske dveri monahinje Jefimije iz 1399. godine, koja se ubraja u najlepša vezena dela uopšte na svetu. Lepotom se izdvaja i zavesa koju je Hilandaru 1556. godine poklonio ruski car Ivan Grozni. U sabornoj crkvi nalazi se ikonostas napravljen u Duborezu 1774. godine. Na igumanskom prestolu je čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Trojeručice. Za nju su vezana mnoga predanja. Pred njom je sveti Jovan Damaskin doživeo čudo. Njemu su ikonoborci ocekli ruku, a on se pred Bogorodicom molio i ruka mu je srasla. Te je on dao da se na ikoni izradi i 3. ruka, po kojoj je i dobila ime. Iza prestola nalazi se srebrni sarkofag Svetog Simeona, poklon đakona Vojislava Bilbije, i na tom mestu raste loza Svetog Simeona, koja je probila južni zid crkve i dan danas razgranata. Posle 8 vekova donosi plodove koji pomažu nerotkinjama. Manastir Hilandar, kao carska lavra, danas se nalazi na 4. mestu svetogorske hijerarhije i kao takav svake 4. godine daje svog zastupnika, prota, koji godinu dana upravlja celom Svetom gorom. Način upravljanja postoji od davnih dana, tako što je Velika lavra, Vatoped, Iviron i Hilandar posjeduju po 1/4 zlatnog pečata.
Danas u Hilandaru se podvizava 50-ak monaha i 10-ak van manastira.